Nyame adom boko. Udin ehemfa na ofri baye. Me free Breman UGC. Breman UGC ya. Wa kosam ne se ade abeda asem pe nipa dwumadie se yenko moa. Me ba last 2 months e de ma asem bedam. Ena afi na masan ababim. Na man bi de me tu kwan. E friend Kefusu na misika no kodi no ho. Usika sen 575 million. 575 million titisika no. Aye. Kefusu eye adwuma ofan. Emena high tension. Di adwuma no ya odu tu kwan. Or travel and tour agent. Na company ni din de say. Kefusu travel and tour. Kefusu travel and tour. Aye. No keyetio. Enti next month any 11 months maintaining can my friend on fa of Pekin so na that's na me de baha and o share say last month ending or this can be mama last month nso draw ya friend o friend na watchna maintaining can na masan aba. Okay, abrantie gina asem ebedan asem pe nipa bedwako e ma ye no atwetwe nkomo kakra na sede esi edi adwuma no pempi no se obi e de kadan esa ba ya na yetisi form na nipa waboni din no ye no atwetwe nkomo ampa papa no je pene se obetu asika no nanso no enada asem eye abam panipa eduru ba bia utumi ko no ankasa ho ono ne store ne shop ho ne de watum na ka wo so mfa nkokuru be so UK na ko bobra na don pe Ghana David umpa David umpa na no ano funfun na obotaye ne se a wo ka di tu kwan botaye ne de bebre ebi ne de he ye kopɛ masetena pa de abafie ade asetena pa ni ha Eden Ghana Eden na si nurse fo ni nyina akora ko okay nurse fo ni nyina ekɔ na ye be kakra be tam sompa da ni nyina akɔ ye twabo sompo ye ntena ha ye se ye mamomo akɔ agya ye obura di nyankopo yi oso ko pass tena pa ya asem o abura me wura ko na anwumere ye o me wura ko papa kiaso ka heya ne adie mu heya ne London mu ko Facebook no so a abrantie Kefusu no na ye de na to TV no so no ye Kefusu no woni bacho an woni woni sikale ko di no boso me ngotwini 11 months na che se akaba ko na afia so ususu se ontimi fa wonko dabi wodi ene dia na oje ya wo so betumi di watu kwan oje me passport any passport picture enope on fill forms bia dabi on ko interview oba bia dabi na che se waye na adwene se kwa na won fa wonko okay ekoba sa no ukọ na adwuma mu ho a ya na de na omoye time I was share no din kan share 4 months no me friend na was you bibia be 4 months na just uko UK ano no okay me friend was bibia be kama intina me friend bia information o de ma me no intina so ye na me friend was you wanya problem kakra no no kwa oni ha intina me ma nye 4th January ni so ye o sign me ko share February ending no and also one of our UK into Ghana February ending ne so me friend no mansan antene kabim me friend am tene ka was you me ba bibia be kama sa mentene ka na me de ba Osis ka say na akodi ne ho 575 million oh wo won ko interview bia David enti wo kana wo twen visa no ai sa no ne nkomo ne die se obey bibia enti no ye ho ana visa na ba onko anu ayo sa na na me ne me ma me na eko na yemienu na apart from yemienu de me nimu bia ode sa edino de na wakọ adwuo mu akoto se amanfo be pene kira kwa pen da bi omo ana me koto omo hoye omo nso ebepe akwanya akọ manfo su gumu omo ko na wanti no anomatrufo bi anwesa ngu asum se ono no na ada kakra wo na dwuma mu da bi manti because the way esi buy no recommendation if you be ho and buy from station bi and also what you been kan wa ha enti no e be say o my advert ne de e be so good most station in why mate
SOMPA de oba na do tu kwan mu da ho mo bi edin mpa asem bia etu obi na di ne ho adanse na wankasa de onnim no dabi adanse die ne ko ne sei was wo hwe station no na ote so mo ye na advert na omo say we good into no wo kona wa ntimi anfo anko a wo ba omo aho a omo de usika akodim ko mbejama na usika akodim ko hom ko jema manko wanko dabi ufiri kuro beso kumawu na onye sure say sese e unim de abesi wa Ghana sese aburo kura den aburo bo din che koko tika 11 months ka season ko atwa aburo mienu okay 570 na ko to kumura ibi na kumawu mu benya asase wo ho ene 10 acres wana ko adua mienu nsonya hwe why yo aba ha no de baju sika ama wate aya asem ya bona enne wochena ne wochena eti se na ba se wochena wanya visa na mawa obeko anasa bambuo bi aba na bi sese no kra de why no kra ntino onya kra na menko sika no na me hia no una nko biem dabi oh uju sika aya asem